Manchester United, Real Madrid, Barcelona. Di sini apa di sana? Real Madrid, Barcelona. Ayo Nati, ayo Nati. Ayo Nati.
sini menang apa? Menang siapa? Ano? United lang. Now, 7-7, we have to see what they played against each other. City United. City United. 3-point City, City United. 3 points United. Yes. 1-0, 2-1. 2-1, 1-0 is 2-2 total. Yes. So, this is also exactly the same. Aggregate. 2 penalties.
kalah. Biar bagaimana juga kalah, terima saja kekalahan. Kita kalah di penalti saja. Ya. Kalah saja, tidak usah banyak bicara. Kalah menang. Karena yang menang cuma satu. Iya. Selesai. Nanti saya lihat di mana. Ini yang di mana?